Tala falava o talafou mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao a sofito au kuso lua felua 5. Ua au ina atu e New Zealand ia na tangata whaingaluenga o le soifua malolo ina i Sāmoa, a toa ima le sapalai o mea whaingaluenga whaafo ma ima vaila au. E tusalo na tawa a wha ima le tolu se lau a Tala, e fesosoani e tautonga fitia i le onga o le denki fever. Ua silia ma le 5 a tangata i Sāmoa ua wha maoni le fever o pōna iwi, talu mai a perila. Whaalia le minista o le vai whafo wawasa mana ia Winston Peters. O le atu maalosi New Zealand e fesosoani a Sāmoa, ma le whaafita auli o le whaamai o lo o iai nei o le asauni foi. E tali atu i mana onga o Sāmoa e talo sanga mai iai. O lo o fesota i foi ofisa sini o le soifua malolo ina lautelea New Zealand, ma alato pa anga i Sāmoa. Ua iai te lapata inga mo fo mai New Zealand, ina ia mataala mo tangata e iai a unga po o whaailonga wa aia o le denki fever po le fever o po na iwi, o na ua si itia le numero o tangata e afia i tutono New Zealand. Na saunoa Dr. Sharon o le Public Health Service, o lo o moli mawina fo ile si itia o le numero o tangata e afia le fever po na iwi, o e na toi taliu mai ia tunu i fafo. O le taimi mo muole a talu mai le lata ili se fulu tausanga o tuanai, ua matua pepesia ile denki fever ile Pasifika, ai mai se lava i Sāmoa. O lo fuafua le au nanga le St. John, e whaamuta le whaangasolonga o nisi o alatou polokalame, e au fia le polokalame o lo o ngā lulu e ai nisi o fufua ato o alatou taimi, au nanga whaafo mai mo manu, maisi, i se emaili na tu ina atu i tangata e o fufua ato o alatou taimi, ua o alatou whaia se whaai unga whaingataa, ma waava ai i ana fuafua ngā lua luma mao, i le se fulu tausanga o luma nai, e to awhi se lau tangata volunteer i le St. John, o i latou o ngā lulua i whale mai, i le tu mo whaalawe whaafua sei, ma le toa tele e fesosoani, ma lango i tangata ngase e umio na tau fia i whale mai, o le asuia au nanga e taitaina ia au nanga o fufua, ma ole a fuafua e whaau au polokalame, se ia o atu ia iuni o le lua whelua ono. Ua whatua i ona whaalawi loa mai le malo kui kalama fōu moa o onga ia onga mawalulunga, i le mai a iona whaalifina ngalo whai a onga, na longo ina mua le malo a onga, e te taona la taua au ina kui kalama fōu, mo mata upo le ingilisi ma le numera moa onga tūlanga lua, ma onga mawalulunga mai le amatanga o le tausanga fōu, ma isi mata upu fōu mai le amatanga o le lua whelua fitu peitai, o le vai aso nei wa whailo mai ai le matanga luenga o a onga, o le ato e tua tuitua ona o le le mautonu, fua i manatu whaalia o whai a onga, e na ota maiti lua senga se fulu o le a mata au ina i ai mata upu fōu i le lua whelua fitu, ai o le wasenga se fulu tasi e whato a mata le lua whelua walu, lua whelua iwa mo le wasenga se fulu lua, ma le wasenga se fulu tolu e amatalia i le lua whetolu se fulu. Na whaalia inisio whai a onga ilungo le leiti o New Zealand, o suinga na whaailoa mai o le asuia i le NCEA, e te tau na whaatali, se ia mai a o onga o le kurikalama fōu, whaalia le peristene o le asosio whai a onga e au ina le ingilisi, Pip Tenning, e te tau na tuu se taimi whai a onga, e whaamasani ai i le tele o ia suinga. Ua whaalia manatu o le whaalaputuputonga whauwhautua mo tangata whaatau, e whaapea, e le te tauna fua le tau o loa mo tangata whaatau, i no fuanga mai tu malo e no fuai, i se lipoti mai le Commerce Commissioner na nafi, na whaalia ai e te le atu tau wanga o whale o loa ma supermarketi au kilani, e mafuai o na tau ngofie ma tele na pau tau o loa mo tangata whaatau. Whaailoa le taitaifono mo le Grocery Action Group, Sue Chetwin, o le laiti o whaatau wanga i nuu mai tu malo laiti, o le mawalunga ma le tangata i leo tau o loa, ewi ina pau le tau o whale no fo maututongi. Saunoa Chetwin, ewi i le whātesi ma leono pasene na si iti ai le tau o loa ia me o le tausanga nei, beita aina maua i lipoti, e ai tu malo na matua si itia mawalunga atu, na ilo lea fuai numera. Ua lapata ia le asosio pule a onga maulununga i au kilani le malo, e whaapea e te tau i le malo na whaafetau i lo latou nau mo le whaonganga o le poto whaafolinga o masini te konolosi, le Artificial Intelligence, ma le au ngofie e te uina mai a onga ma whaatupe le lango, ma a onga mo whaia onga e whaamasani ai, i le whaonganga o le AI mo ngā luenga whaafaya onga, i le amatanga o le vai aso nei na tau ai le malo, e tau a tele le whaonganga o le AI mo suinga i le NCEA, mana whaailoa il matanga luenga wa onga, e te tauona iei se polisi, e talia i le whaonganga au nanga le AI,
e peo le chat GPT. O la soluana sau noa le ministawa o ngā Erica Stanford. E na te whaamoemoe I whaia o ngai whaonga le AI e whesosani ai I a la taunga luenga ai mai se suinga fōu ua tāpena mai. E le o au tasi mana tō whaia o ngai le whaonga o le AI e maka ai ngā luenga tamaiti mana whaalia e nisi e le te tauona suitu langa le AI I whaia onga. O le isilu I tau leo le awhianga I ma whaia onga ai mai se le tele o suinga fōu o lo o tāpena mai. Ua whautuaina lo ia nei le whale tupere Kiwi Bank I le Financial Markets Authority o nao le whaasaoina o tau ia sa le te tauona tutongi e fuai tausanga o tangata ia e sili atu ma le taito atasi e umia se te unga tupe po joint account I se piliota ua silia ma le se fulu tolu tausanga lea na umane ua ova atu ma le iwa salau wafe Tala tupe na ova ona tutongi e tangata po o overcharges o le vau iulai lua fe se fulu tasi ma Novema lua fe lua fa e valua fe ono se lau ono se fulu tolu tangata e tu ufa atasi ala tau te unga tupe po o joint account holders sa le isao tupe na faatonuina ele Kiwi Bank e totongi I le fe faawia inga o ala tau te unga tupe po o transaction fees e ui o lo faasila sila I ala tupe pa faalawi loa o tangata I lalo le tai se fulu valu ma le tai se fulu iwa tausanga le matutua po o lunga atu foi o le tai ono lima tausanga o le a lea o fia I le tuutuunga mo tangata e tutongi ina ia tau na ulua ia lia ele mata upu ona o se fasea se tangata le masino yuni lua fe lua tolu ma ilo ai se tasi o lau whainga luenga le ono lau tele ato le whaafita auli I le masino te se malua fe lua tolu na maua ane so esuenga ale FMA e toa ono a fe fase lau tangata na a fia ai. Walatai le lima tausanga whaato ato e o leo le numero tangata le aininga luenga I se tūlanga pito mawalunga talu mai le tausanga I lua fe lua se fulu. Na whaalia I whaamaumaunga ale ofiso fwai numero whaamaumawina le o atu I le lima te sima le lua pasene I totono le tolu masina tau mai le whai ungo yuni fua I le lima te sima le tasi pasene I le tolu masina mua atu. Sa whaasolo pea ina si itia le numero tangata le aininga luenga ona a le ua whaamalolo tangata whainga luenga pe ua le toi whaawhainga luenga ina fo I nisi tangata fou ona o le vai o le tamau a inga. Na whaalia fo I le Stats New Zealand na si itia le numero tupulanga talavouia o onga ai pa u le numero tupulanga o whainga luenga. Ele o mawhai ona tatala ina I tua le tina lea na leile wa ainga o se tamaititi ina ua maua I totono o se ato pao I totono le itu e te wai ato malanga o le tene ititi e lua tausanga na maua I totono o se ato pao I le aso saa I se pasi ale intercity I Kaiwaka I Northland na talosanga se tangata le pasese e tatala le itu e te wai ato aiva ai ele ave pasi se ato o ngā o ioi ma maua I le tene ititi totono e whaalua ona tu la ile tina ile whaamasinonga whaitu malo o North Shore I le aso lua ma ele itali I oe pele ai I molianga e toi tu la ile whaamasinonga whaitu malo au kilani I le aso se fulu tolo au kuso. Nana nati atu au nanga mo whaalawelawe whafuasei ina uawili na I se whaalawelawe tauta avale I le whetaula I ngā ala I Hillcrest ma Oz I Kaikohe I le au aulia na nafi. Na ta uele leo sa tini Christian Foy e whaapea o le isi ta avale na malanga whaatasi atu ai se ainga na whaamaunia leo ua mau ai le soifua o se tasi o teni titi sa I tutono se tasi o ta avale. Sau no Foy o tangata e toa lua sa iai I le isi ta avale na sosola ese mai I le taimina tupu ai le whaalawelawe na maua muli e leo I la ua nei ma o loo talosanga ina le lautele ina ia whaafiso o tai atu le ofiso leo pe a whaina iai nisi na moli mawina lea whaalawelawe. Tala fōuia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.